لعامده دنوا مهکی ده سی دکان زیرنگر کافتریا و خوارنگه هاتنه گله باران کرن. مافیا و چته بونه بلای سر دکاندار و کارسازان. لگوری آگاهیان لعامده هری کم 5 مافیاین جدا هنه کو جه کارسازان باج و خراج دخوازن. دما کارساز و داخوازه رد دکن بکره گرتین خواه داوجن سر دکانن وان. یک جوان کارسازن کو کافه و هاتیه گله باران کرن جی جوان روش جیهانه. جی $1,000,000 پره خواستنه و پاشه جبر کو اف داخوازوان پیک نه هاتیه کافه وی گله باران کرنه. نها 24 دم جمیران پولیس لبر جهه وی کار نوبت دگرم. ام تنینین ام belki dawine yani piştimeci bu ne yani ana iro em kudbejim piştimeci çenciya gula baran kirne birindar kirne yani hal kaygere em kesnever ve esnaf haretkane xuveke pari esnafa em dibizin ku devjkane xuberdane çune terk kirne vi velati یکیتیا اودین دکانداران آمده دست obji van erişen lehemberi endamê xwe ji nêz ve di şopîne. Ji bo ku vê pirsgirêkê çareser bikin, bi parêzgarê Amedê û berpirsên asayişê re hevdîtin kirine. Evye organize u çete. Tekil yametef hem be vali Amedera, hem be emniyet müdürü hem saziye meydanera hem tekili ditkin. Eğer tehdit ki, eğer baskı ki, eğer perev hastin ki çava çebu gere via bir zaman. Eğer ne zaman be ve şartın evye daha mazım be. Jber bir kalse em gere tef şiarbın divivari hanida. Çünkü lkuzi be kabul kırın ve işe mafyati ve çetavari lejiki bina Amedê nay kabul kırın. Bajarê Amedê ku bi pêşveçûnên siyasî derdikete pêş, ev demeke navê wî bi gulebarankirina mafya û çeteyan a dikanan derdikeve pêş. Ev yek hem di nava dikandaran de û hem jî di nava xelkê de bûye sedema nerazîbûneke mezin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.